Wah temu laba kanan sana laba kanan temu anak. Wah tak nolongi metuan sakal. Metuane Pak Ameng manton Mbah Kunda iya. Mari ngakan pereng si kotor sabar metuan sira ora. Bada. Sip. Bener. Iya mayulah. Ya tina polami beda sak perasaan naro. Jadi mulai bah ngocak bah. Tak nyaman pidato kendal. Arab cora tepakan kor. Sih laku wah deki mana mengkol telok lecek kalau temu arah kor. Watuan ya Allah boleh coba. Saya boleh tindatin. Ya Allah boleh coba rakorai kok. Sari tole, maba enai kok. Apa marah kora? Tak nyaman ke pidato neke muslim. Matuan mah ngoja alhamdulillah sadar benar nak iko sadar le ko. Paman tuan ngoja bisa ku gila ku dewan biang. Pereng oleh setong lah tokar ben matuan. Mangkan mun nak anak bede pondok ni kan mandiri loh. Hebat nak anak pondok ni mandiri. Bisa ngatur bese tibi. Nggih bener. Alhamdulillah hidup sederhana. Mangkan mbian anak ni gajak zaman ja isyausinu fa innan ni'ama la tadum. Hidup sederhana. Roh nikmat tidak akan langgeng gentenan. Setiap masa sudah ada orangnya, setiap orang sudah ada masanya. Gimana mbian jaja monolog, pas tak jaja. Betul? Mbian pakai soki kakan merugi kakan. Pangoca tak level. Cepat serama kita katoman. Ambian coba mondok, masya Allah, alhamdulillah ning sederhana. Cak keramik terasa spring bed. Jedeng ida. Yudhak ben ustaz saya sebojeng sebut taringit jedeng. Itu hebatnya santri. Santri remulja yuk. Mulja kan mahnya mai pintar. Di mana santri laki nya mai pinajam pin sampai tadi. Pintar. Dar remulja. Ini enggak kira. Dari mulja sampai cekak ke undangan perkawinan. Cocok nih Pak Polong. Pak ngocak. Merpati tak pernah ingkar janji. Siap. Arwam wah dari saking setian yando bah. Terlagian bampak terbinin bampak ke sana kode. Arwam tak ada borop ya. Tak ada borop. Jauh rujak itu moro. Dari jauh itu moro. Tang bini. Tak ada borop. Mak monoreng mak bah tapor. Dari mana? Romo taborop. Kelangkong yo. Taborop kok. Romo taborop. Dar. Santri ni masya Allah nih. Enggak sepur. Sepur ni ada alat transportasi paling coba. Lancang ke TV. Gengis di koma. Ajolan ni tasa rel. Gedek. Aroma kibrit nak aspal tanda aja. Nang gelo. Karua moncet berangkat kolpetok ya cekol 6 tanda aja. Benicem. Prinsip setong wal qasdal tablugu. Santai yang penting sampai. Coba nih kita kojain ban orang bolan lancang ke TV. Tapi ternyata barokah bolan gak gini kan. Akhir mun beda sepur lebat ambu kapi selain. Make mobil sepan mapan nang. Ada maone kuyan.
santri ngagini kening jago jaya dadi bupati Pak sia jago jaya dadi pemimpin Pak jago jaya dadi presiden Pak dia gini mun tampil neng selain Pak ambu Pak niku barokah ayo mondok putra nah